Muve mwana musiaisa mwandono ndo kwende ya kutambani na itundini wa mesa ya chini cha mavoli likana kana otondu ni na kwa dhava umbeni ni kana mweni wituki woni cha umundu edhiwane Archbishop Timothy Ndambuki na lilikana kana ni mutongo yulaidhi tatonga tia vandova ilungu ya sana kedhi wa vikite kwithwa kukwati ya mianya je kivadhukanga nionewe Chairman of National Churches of Kenya na kedhi wane Pioneer of the Southeastern Kenya Economic Bloc ila vikiye kuwete county itatusia ukamba kwa vamulilika kana ni county ya Makueni, Kitui na Masaku na ende vate kwa nangasa mbetikilie kudhokesia uweni kana vikiye kututavia yo ila tunene ulu wa Archbishop Timothy Ndambuki wenu. Archbishop Timothy Ndambuki Yes. ni Archbishop wa kanisa wa African Brotherhood Church. Ilani kanisa wa mbililwe ni andwa hiyo mwaka wa 1945. Lakini iwo kanisa ola utambite kwena na research ndene wa lembete ya umilone wa sua na kati na wenedeo na nicho gitumi ni Archbishop wa East Central Southern Africa. Na ingi no inye mutongo iwa NCCK ta chairman ibindani ji na ibindani ji nina nengetwe kamwanya ni ngabana situ sio kamba kwithiwa ninye chairman wa ilembete ila economy to ita sekep elani ngumaile sia oitina ndo wayo. Okay. Karibu sana ndani ya studio situ Siacheni TV no iwe mtungi kumuvea wi mwana ndo akuvadha lungu yako na kuka kwitikilania kunene na itokioni cha umuthi. Twambisho wate kwa nangasa tawithi we chairman wa National Churches of Kenya ni hata wiki itakuvikia litanzia mia kuiki ya kana ni wa wiki ya kuivetanga na kana kuvadha amekatiwa mapasta undumuna atavani alamethi to mailuluti cha NND kwanza siki wakanga ni kwithi wa Biblia yetu ya kana aingi ni mete lakini alanu ni abodo. NCCK unduwambe ni ngwata niyo ya makanisa na ilaje na wala niyo wayo na wona mwoloto wayo ni upata ni makanisa mata banyola ubo museo na mati ubo museo ulawa ngomukele na kondo wau idie ta NCCK undula twanivokate yani kana tumaniasia ni kuibadana na kumanisha momanisho maubungu na ni kwithe wa NCCK wasisia St. Paul's University ni college wo ile kona ni kana NCCK enda atabania abebethie na atabania mate mesi olago ni kenda maikaise kululuti cha mwenende na kondo wa NCCK ya makanisa na pamwe nikenda isise mioloto usu watiwe wa ukela makanisa nakauti siku ya organization bingi sia makanisa papa Kenya lakini NCCK ungamia ulago na kukitia ulago na kweli wasiwa wa mwene ndi wonde wanakaya tikilimeaka. Okay, thank you sana. Ekangu tuonge tina Archbishop. Nitwithito tuona amemba mambunge ya katika na mbunge ya kati yendekedia ni kana amika tuwa makanisa kumbe sio ni siki vakukanga ni ovandi ya itu ya Kenya maviki ya kuvingo kwa kila mewetekana kana methi itwe maithi uvadhukanu na ekani site ila ethics kana amika tuwa mawatho ma mwene thina alama tuwa mamutende yesia dhini wa wiyana wake na dhini wa mituo yake ila wona simsha muthemba tauni cha ukithito kiuka ndini wa kiliko chaku kwigwa mbunge maenda kuvinga kati wa makanisa na kutia alatu anda kwa senikana ni mainstream ilani ABC C Catholic yasu ni asa kendo kila kibo na kito naiva chelike tete molo tosu withie andu ni mekwigwa kana ni maile ukadukania makanisa ni wasisia undu ilandeto wa mitume ya ethics ni mituo na kila mundu asia ni professional kwangalika ni yasia usome utakitali ni mutuo numanyego mutuo wa ndakitali nikana edo mutuo wa ndakitali ni monano ga yake vito kwa na mituo le bundetwe
na mwasisia makanisa Kenya nundu mwana ni wa bingo iwo munene wikana with ulo kwenda no kubingwa kanisa no ibingwa wase kwithia andu masisia nimekona kwa mwebe omanesia maundu meitimu na kwa ngime omanesia maundu maliku na andu mambia ukathukania na mayona ba mama ilo ubingwa na ngimata ilo ubingwa na ni asengale isu tokoza ngelekanyo ya Rwanda Rwanda mwako uyo na relile mana bingi makanisa maana mwanza na mana mapinga meekea mwawalanyo ni asiabe okindu cha walanyo kila serikali wito waile kwetha wasiisie lakini wathi kwa mwanya munene wethia ubingo ya makanisa na utongo wa makanisa ita yati kwa biashara tu utandiria na kuya Rwanda meekea mwoloto na kwanza kindu kimwe kenene ni wewe wasomie Biblia theology wena certificate kana wena diploma kana degree mekewa minimum uibingwa kanisa wale na diploma lakini wena degree nuro na ubingwa kanisa na we mutawanya manenge do myanga 3 wa grade kuma certificate wena diploma niki nikwende wa serikali ya leo sisho ta Rwanda nitona kwendwa de itona usioka muisioni wazilikana genocide kana ulaka umaina waniwe mo andwa ingi mwaka amengo kenda na inya kanisa ne ya ndini na kondo wau asune mama nye kana kanisa itona yo sumu kana igeba yo sukali kana igeba ndawa na maundu asuni ko Kenya totaasisi ateka barukani alande mailite kusiwa na majasio ne asema siwe ndia asema bingwe ende kwiwe mawala nyo maseo wewe timondo mogu no ndele ba kami yate ne go wito ezo rwa kami lakini no usoma Biblia ayukela aimi atase umealiola kindu kila kinene ne kwaliola kutabya ndo olawo eka mutongo ba evinda kwa mavinda netwethite tuona mwimaene ndimwe vikia kunyungunyisia mayasi kana nimavikie kukoniwa kuislanzia ni siki vadukangania wala mekwendekanika na mavikie kutuma mbesa kuisla simuni make watuma kiwango iki tuma shilingi 310 ila bona sisi mwe mataisi vikie kutendeka kana sivikia kuende ya ndini wandua situ na ndini wa makanisa maitu ni chakirito kiuka akili ni time utongo idito tongwezi ndiye nene na idito ikwatitwe ni andu aingi ni kwidwa aingi meungu wako ila nona zindu sio kosu kila choka agile kwa nene kana kwe umama ikanisa na tuitumia nzi ya yonde ya ukenga nikenda tusinde mwene mundu la tumutabia tumusinde mitoke ke mawazo na nikwithwa mundu akwitwa mathina twina approach isu sio kengani kethe kwinze ilimwe sio kengani na niso yutuma wewa oala pala bandu to maonena nisi tiyesa serikali waambia kunika wona pabe kindu kiji takitechagu kondo kutoma sindu isu no itabwa no yewe kwata hingo boye bele kwata boye mundu ena bata ndo nduteka kondo wau sindu isu niso yenda ukelwa isigwati o metuwe no twinayo ya mutumile wa mbesa ya munenele wa ivyomo kikundu kila profession ndi luka yayo luka ila ya Kristo ya kanisa wago nwa ile education de wasia wayo undunena nabalika engengeni ndule akoma okay tamutongo no kwatamba ukubingwa kwa makanisa alama metikia na alama nditwe mailulu ticha enende kuislanzia ni siki bakangana ndia sema bingwa notonga kuendekeja kuikwata ndonga kuendekeja moso mala ineswe one kwithiwe policy ya serikali ikutungaiti na yo ya serikali ya ile kumya moloto kanisa nuru serikali ona gondwisi edwani chama ta Evangelical Alliance NCCK Catholic Church mekalendi tusisie nundu kindu kila kanisa ukitaana cho ni umanisho wo bungula wita wa Eres nikenda ndukalike kanisani na metuo yo Kristo na ndi kwa sababu kindu chaile kitumeche
wala ni museo ujiwa wala ni uatewe bo wa kupinga alama ile ubingwa ya bikaba ndo moka maswa maka kungwa alama mana suye ku Rwanda mana avungiwe na ndi mana kwa condition maume bau nikenda mayambati yengi but you megale tena na mainjo nyalangi meyandese kwa museo. Okay, thank you sana. Ene msese mundu alilikana kanani Archbishop Timothy Ndambuki andena tunenge uvuanio yulua mundu makonete utongo indomwe na ikanisa vande yaitu ya Kenya. Tusio kaundini onenene witu kiyoni cha omunde. Amwima ambunge kumandene wambunge ya katila ni central government medhito mayase kana kuviki ume makanisa kauta matedhito maji bakoti. Mbona medhito maisukumi yani kana wedhie makanisa ni maviki kwa vamwena ni maviki ya kuiva koti. Woni waku niweva yulua undu. Ni achajo inde nondo na mwingi. Mundu warwa thina nda undu teka. Na ijo uwe mayosa koti makosa kuloto sawa. Na ela kwaze kuloto sawa niki. Makanisa mekalite me exempted. Yani maeketwe koti. Nundu mateta sia we awasilikali. We ola silikali teta je we kanisa oteta sia. Nundu Ebani la tumweta yu kanisa ba kanisa wiria yeteka ila equator holistic ministry. Holistic ministry yati watabanyo bo museo uyati yo mundu umanye ekalata maisha make ki health. Ekalata maundu make ma kisomo. Ekalata maundu make ma kuyama ndwiki wana kila kindu. Nikenda maisha ma mundu kundi medo mema seo ai prepare kuye tune kola tuendete. Na edhani ni kisomo kwangelekani maskuru onde Kenya alama ambilile euloa miongo dhandatu kweana monde mambilile ni kanisa hiyo musingi na mwambilile wa kisomo na yundusu wa we kanisa unenebetu na wino otoni weanu wekawa masivitali ukawala manatu emengu manene kinyate yesa kuka na ila ingi noho ni makanisa ila manza wasia mission maundu onde ala meka wani serikali kanisa yo watongo isembe ando asucho mai leo siwa ubone wa koti kila kingi edhane no mapasta mayiba wa musala tena na wo wa musala yuma basa lama twigirizie musala na twigirizie awita musala ne chuti tuwita musala nundu no tetyo nundu musala ukanaandika no ile onde ba mwezi wa mwe ni ukutwa koti lakini une weto wa kwejumia na kwevemba andu makalea umya ndembo kana kelunguje 10 mwabasi ndaenda kwa leba aende akasitake nundu we wake ni wa weto mundu su uyu na ile umedhi wa koti lakini eto umizie koti nundu balance ligale to kidete ndo bendoka na go kwitu kuikane paikane naitwa ibie nondo hiyo ndesia ona kanisa wa nini si to almost aba nusu million koti tena tu yaitwa inaiba kitu kondo uti kwasia serikali ni yaileta usisia undusu imanye gogo ya wa kanisa ni mwao nono kanisa no teta sia we munene no kanisa nikilungu kimwa to ga abi kanisa ni amyenge nondo we witu ne kueta Mungu na wewe nivyo andone nikikila budget isu ya koti wa makanisa itaskrabiwa na yeke wa budget ne ya serikali tondu maiba forces ila ya Mungu kokundi naito. Thank you sana na ndi watu ya kanisa igwa na tami kuete Mungu neka biki ya kuwiki ya kana Mungu sino biki ya kudungurwa na kudulumeidwa kwanza ila ya elite tusiokedia ba nitwithi tuona kana wae among the pioneers of the Southeast Kenya economic bloc ila biki ya kuete kaunti tatu sia ukamba kwa bamwe labda tutunge na kwiti na tueleze chimbuko kana origin ya iswani aje ya umiewa na ni chao cha tumie mwambesia kimcha muthemba take tatongo desene mubea nondo we kulyo jim ne kwede wa na we bangi we taila na we tai ikanisa libwa nota department tami ya wete mugo ya mambi ya ndo moseo ne asia tosie idie ila tu meta seke
na waliulo wayo ni South Eastern Kenya Economic Block kana ngwatanio ya ngaliko ya itheo ya umiloni wa sua ya Kenya ila ngaliko ya itheo ya umiloni wa sua ikwatite county tatu Masaku, Kitui na Makueni na isu si itatu sia Sovia Economic Block na Sovia Economic Block jamba kwa zia tiyo ya mbe twina economic blocks muanza block si economy na ukamba ni nundu wa siasa situ twa kalandi kanisa twa sisi kuma weyadi twa weyadi one maundu mena la mokio kambani na matumio cha muongo na mayandhi meselio mulengo ni wake siasa yani manini mevo ni expectation is ya 30% ya kila mukambo kuni hakula kila mwaka aimanda na ndipo tokie ikatoa kulanya ila ile kanisa waweta toeta na mabishop mo kambani ndeko bika ministries na iwe wera na mete gala kindimeta au nisi ni kanisa ya Kristo na moka makanisa ala manene pamwe na Catholic Protestant makanisa onde twakwatana na twaya kula nyati ngabu kana manya alama vimosa makadhinya mukamba na balapa umaadhi na mukamba wandwe minwa kisiasa nitotona utatanga ona itu takanisa nondo newe ya witu na twaoselela ba na twa kalambi twa Sovia pillars itue twa sia hivi takanisa neto usisia Kitui cha side osito ila ni kata twa sia iveta kanisa neto usisia twede na Kitui kinge cha ukunikila na ukelelia good governance ndine wele mbete di wakamba twasia peimwe ila yetawai value life ya mukamba ile imra social economic pillar na ile kwata nije bamwana uvi wake na inde akibeta na inde kati wa pillar isu sinya twambao semwe nundo vinwala bwitu munene nati na kumbe ndi baby na twekie ukunekili na twethia mukamba umundi balonji kona sio kamba nina mwita wakwa kizungu consumer consumer ni mundu ukita kuya na okichu ukita ite anenganita wita anenganite na ndase ubasia chake na ndaima chake agata soko sungi uwate awe na wea wake kumilila mwonu kitungo osindukila chambe nyomba liu wa mbemba mboka tuyesi ukasinduila inginene wezi ya mukamba we ya wake nusu kwangelekani oju Kitui County maneki Masaku medhi yai iya yela ya avulita andwala mais manyusa iya jimi matume ya milioni mwanza kila modenya milioni mwanza na yu kambune iye taede iya ikaete Kitui na kwata yu Kitui otasambo ya ukamba gonde paiye mwaya mukamba iya ni milioni mwanza kila modenya kwa kuna kwa matukumi yangu ya 3 ni milioni maana ile na 10 milioni maana ile na 10 tunoe ingi tukateja mabuya makela muthemba andwa biashara au beza isu sio ndeyenda na kaunti ingi kula siumete Kitui siendetenza ekole ile nene ya tumie kanisa waambia kwa asiati tuona baba kindu kitesia uko waemu ni mundu ungi no twambilianilia nacho nikaenda tukasiso ndo andu maitu tuulembareti angalau nundu devolution ineyokiete tose mwanyo wakatiba uwala umwenendi nikenda ambililie misingi yake mwene ya kwilio kwa
kiukwati okay riadha ni kwangelekanyo ya no twasi ati poke mtumatu milioni 3.5 kumanza milioni 3.5 si umeba kwito ukamba une twakwata mbesa imwe twae masio na ila sielingila ba mundu wai kwa kibalwa alinda kwiyo wa mundu wa utakingo mundu weka mbesa isu ila yovyuka na ba nigosi aka ende kendo chukietwa economic ano kwati wandu na nicho kieta emande ila kanisa twase kweli ati nindila ende pamwana mtuto ndo imani kitungu kwa mwaka ndio sisi ni bilioni ile ienda hana ile ya leo kwa sisi ya kitungu kwa sisi ya munyu kwa sisi ya mautata kwa sisi ya mutu petro kwa sisi ya mutu no tuingombo akamba tuingombo nene na hivyo tuambie kukula ni ya kanisa na tuikata mundu wangu ni kule ni tuikata na twasiende juu tutambuje moko twose andwangi tuikiane binya kamba osa na ningu matungi ya mubea ala tumeta wa atumia madho kanzo toka twanena niena mo thino tweta ukamba kanzo ila ni atumia aima toka twanitwaza patunena nisiipa to twetwa sisi twethia nungi utona ukwata nyakamba ukethe ikio ndetu kwata nenesa tweta ula munene wa mbai sio wewe muombe wewe muombe ula chama ni ungwa bia ombe na kwani musi akaunga miasi akaunga atwi kanzo isu ibaya yulu wa clans ya nambai twameta twamata bia mathina ametekela na masia ni mathea makwata ni kanisa na twasaubia ila tumeta akamba leadership apex nundu le onenga no utongo wa economy na ubo museo nundu ubo museo ni catalyst ya kila kitu catalyst ndiana na kisungu ni catalyst na mingi watu isoma dhini wa chemistry ila diki aweke amgala chao iko amgala madanyo kagendo kila wiki ndani kama miko react ile to na la mokie ma kanisa nigo dina kelelo kiseo ma tunje ina twa form ki atwa sa ila pillars twa analyze na twa sio sa twa si ati tusembe ne economy nizo mwe bine twa nenga priority na ndi tuendete twambia kwika mobilization twaetie ma experts twa matabia mazaki ne sawa twaetie andu alam make to me o kambani ngolika ne binda imwe twaetie mheshimiwa Kalonzo natoka tu yake ni kindu kisema na akikwatamba twaetie professor Kivutha twaetie ngabana Ngilo twaeta ngabana Mutua na tweta andu halangi matota ta Mutula Kilonzo Junior ndo pesi ndo twenda au manje liga ndo tutonya udi tukabona kendo kitumbo haje twenda kiudha twenda kitumbo twenda kendo kitheu kikwetwe na ni twetie professionals kana andu ala meno tuika wa kila muthemba andu wa biashara andu na moka mathukisia ambao ngamukono na indi twaumya bau twambia ndi kwengenje ndi counties na indi nikwithe wa 2016 iswanioje ila devolution yokie ngabana Malombe ulaona iwa Kitui na ngabana Mutoa wa Masako na ngabana Kivutha wa Makueni ni mambelelie kindu kilita ke na ni moma no ma isitwa yetu na siosa ye common nundo ya isitwa yo mambelelie na mameta South Eastern Kenya Economic Block lakini la mashe ye kana na wakaseo lakini kale watende waneza okay kayi jandele ikulia kwa hiyo kitobo ani kwa tembe ndo mambo nzungia ikulia kwa yambe ni mwekie consultation kwa watu tofauti na ni kwa unit wa watu aminosungika kila yingi ni kulia nuona itina wa kukava mwe kwikala na tongo ya na kunena ni seulua mundu makonetie itambia yenyu nuona kwa yabiki ye kusia matunda tuisoni akanamba ya mukamba yidito yimba ani kunikwidho ntono ndi ile beta ni tuyo kambo kenya ngalikoni sia Kitui menena Kalonzo ukathima kuwe nukethia menena ndongo ingi tofauti
ukendenta beno la mwani ngona kubikia utensi ite matunda tondu mwatarajia muyambirilia gae mwambione mwambilione witu nitwendete kwikalote na siasa na nicho kyatumie ila na kuyakana kaka sia wake itwa second